जणाइले आजी मो बारर व्रत पड़िला गोसाई तुम्हे आज्ञा देले नगर बुली जीवी मुहि गोविंद बोइले लक्ष्मी नगर ही बोलिब दशमी पालन अन्न बेगे रांधि देव प्रभुंक मुखर मत हेमंत शुणिले वस्त्र अलंकार मान जतने रखिले नासिकारे नवरत्न वसणी खंजिले कौसरी रत्नमाला कंठे लंबाइले अरे बाहुटी रम्य बलय कंकण सोना रूपा माणिक्य पदक भरण बाजिणी नुपुर माता पୟରେ खंजिले एपरि नाना भूषणे सुबेश होइले जेवण माताଙ୍କ अधिकार तिनि पुर आभरण केते मात्र देवा पटांतर ଏହା ହୋଇ ଏକ ଚିତ ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପକୁ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସାଧୁର ଦୁଆରେ ସାଧବାଣୀ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ସେହିଠାରେ ତାକୁ ଦେଖି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ବଚନ ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନ ଆଜି ପରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର ଲିପା ପୋଛା କରି ନାହୁଁ କିମ୍ବା ଘର ଦ୍ୱାର ସାଧବାଣୀ ଏହା ଶୁଣି ବୋଲୋଇ ସେ କ୍ଷଣେ କି ରୂପେ ପୂଜା ବ୍ରତ ହୁଏ କାହା ପୂଜା ପୁଣି ବୁଝାଇ ତା ସବୁ କହ ହେନାନି ଗୋସାଇଁ କହିଲେ ମନ